Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong po town shopping complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Ki nongilam jongga Sengkur Malay Riboy District. Lengbau ba Shalwis Malay beriu chairman jongga Sengkur Riboy, baru ba Kerbok Malay beriu secretary. Lembah kene gejing penbena, kila pentip ba sya baro kikur Malay Riboy, ba gejing kendu jongga kur, kan long ha ka khat khandai terik uyayong arajar arpsan. Kabalong gejing kendu keban nengkong jongga kur Malay kat kibadon Riboy District. Kene gejing kendu kan long ha Maryland Resort. Kabadon ha kasenong umsau nong kharai, kaba on sedang nandu kapor shipho bejaman stamp. Kabalong ru ke jeka padeng, na kabentagi parakur kibadon ha Riboy District, bansuk ha kalek kawan. U chairman jongga kur ulabu da kejing kentu sya baro ki parakur, bakin ye poi renti sya ketika jingi langkur, kabalong kumsi benta ban penkelany, ya kalongkur kemankur. Kene kalong ka jing pentip na kaliang jongga Sengkur Malay Riboy District ka jongi. Ba ka executive committee jongga Sengkur Malay Riboy District. Haka meeting jongga kabal along haka kwa tarik jong beraimat araja akusan hang ni hanangpo. Nilekut ban penlong ya kenjing kendulang jong baro di Kur Malay. Apo ka distrik jongi hang ni Riboy. Haka kat kendai tarik mentau benai April araja akusan. Kenjing yakut pangini kendulang kan long nadu agak dikasih kalong nadu ka shipo baji shaneng. Bat na kabenta ke jinya biang lang jong baro ki Parakur Malay besyong Riboy District mila penbek kejaka kabalong pedeng bansuk kalit kawan nang ta ban kam bansuk ya baro bagila ban poi sya ketika jinya kenduk lang mila penbek baya kejaka kanlong ha Maryland Resort umsau nong karai kebadai kajong iba Thomas Roy Malay. Kumta na kaliang jong ka office jong ka Sengkur Malay Riboy District Ibar Kaway mikerpat jur ya baro kilong kemi kilong kenyi ki kun samla kan tebet senrang jong ka Kur Malay kajongi ba pinyawan ban poi kenang syakete kejengnya kendulang kaba be kasin kemenengkong jong kejing kendulang jong ikung Kur Malay hati kesini. Ini kerpat biang nyapi singapura simkia ikan kejing penbaik jong ka Sengkur Malay Riboy District bangunnya poilang baro hati kesini. Bless you. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector na kebentaki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai.